Vanoi gamtina kuki chate ho zo sin bon chawini thla pha elha October ni sim som le gu Thursday ni khuin zong ni thla thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti zakat le get ve channa Anglo-Kuki war October ni sim som le sagi jing ni khole lo pi ta ki mangding a hitai Anglo-Kuki war manding dan chungchang thua ke so cycle blogging zan hi October ni sim som le ngani khu chun het sa thu phun khan an so do vian British te to ipui pa te ho na kido naw Anglo-Kuki war zakhale get ve hin ai to khlonin hlang sung mi pi hon kuki nam pi adinga ni khulo pi ta hi zin hunung ting zong le nam pi vai kun vai hun kitu na hi thein dingin tua adam na lai ching si ate akhang I bon chawa za bolta ini chi dingo hitin ke so cycle blog in a phongdo vina hi Anglo-Kuki war ni khu hi to khlona thim zilamun zo si government a hian lang private a hi zong le a bon cha ki kha so hilding chule vengsung youth club ho zo sin zong samthlat gal sat pulepa gal hang san ho hedjing na le zabol na a nampi zanglum sung kitun namun chi a candle lighting in bol chi diu hitin zong ke so cycle block ni na het so vina hi ke so cycle block makai na nuya ci san munaum Anglo-Kuki war centenary song ki puna muna candle lighting ding hlang sung mi pi ho pang thei chan pang che ding in ke so cycle block in kona bol vina hi Kuki students organization ke so cc purin zong Anglo-Kuki war thu to ki sain October ni sim som le gop tu ni khu chun thu phon hin bol vin Anglo-Kuki war cholo pi ta a tuibong peace ground muna ki mangding hi tin a hin phong do vina hi ngamle nam ven bit na dinga pule pa te hon hang santa British te an do now apan la na ho gel do na dinga Kingon ki mangding a hin pule pa ten chamthlat na ding ki pum khat na ding le masal na dinga pan an la na ho cho ki chi pi zom jing ding hi tin zong ke so cc purin na phong do vina hi Anglo-Kuki war ki man a bike rally zong ding a hin sule nam lam za chum chum vet sa na le gam ngai la sa na zong ding a hi Anglo-Kuki war Kingon ki man a mi pi hon atam the pian a pan la na ding vin ke so cc purin ngen zong bol vina hi tuibong peace ground mona ki mangding Anglo-Kuki war Kingon cho jingka lam didan som le ki panding a hi Anglo-Kuki war a hi to khilhona da pi chupna pu darun kumar dc churchan purin alam kaiding chule pu dr chin khulal thang sing chief convener in keynote address anaiding chule pu paulin lal hokip chief guest lam kaina a lightning of memorial lamp le red lying ceremony Chelha ding chule pu lin chung hokip akhuna gam ngai la sa na ding chule pu henlin thang thang le chairman kukizo council akuna holim na ding chule Anglo-Kuki war film artist akuna cultural skit presentation ding chule pu le jamang hokip emle hinglip assembly constituency in Anglo-Kuki war souvenir hondo na nei ding chule dr s hokip ma history phd department of history lamka college in Anglo-Kuki war chungchanga holim na nei ding chule zo cultural dance troupe ho akuna zogal dance vet sa na ding chule pu solet lungdim kumpi pa akuna holim na ding sukit le pu chinlun thang zo emle singat assembly constituency akuna holim na ding sukit le Kuki artist progressive union hole Kuki gospel artist association joint artist ho akuna la sa na ding aban ting le pu paulin lal hokip honorable emle saikot assembly constituency chief guest akuna holim na ding chule Kuki women union koite lui block akuna lasa na ding chule pu zangmang hokip president in charge kukin pi manpur le pu do mang hokip president ke so general headquarter akuna holim na ding chule pu Daniel gangte ko convener Anglo-Kuki war committee 2025 in ki pathu sein anading chule ni thalam ni dan ni le closing prayer cho pu reverend lamkeng thovom pastor kbc anading hi United Kuki National Army UK ne khon October ni sim som le gup tu ni khuchun emergency notice Kuki rising day melmate hlepna kiti lekha khat hin so do vina hi chuchi lekha chun seina a pule pa han sanna thileman hepalo bi a en brin sing le namzu do phabeb approve bol sa Kuki rising day kiti hi nampi zo hlepna hi dan le Kuki te khunung chana thu sim tong kha thei a hi akimu do ji a jingni kho October ni sim som le sagi sang ni le som ni lenga hi ke mang thei ta lo ding hi tia
ทุปีเขาตา emergency หินกินฮิตินยูเกเนหอนหินพงดวินาฮีมันปุร holiday นิคูกิปมโลดิงอังโลกุกิวานิคูดังจอลำไก่หมอปุหอนจะปีปมเทียนักุนดิวว่าเฮ็ดสะทุปีอหินอีเซมเตียเมลมาเตโตกิขุดจอมนันิคัวกิมังซาอมเล่โมโซสีลำไก่หมอปุหอนนักิโปดิวฮิตินยูเกเนหอนหินพงดวินาฮีสุเลหิจิทุพุนฮีน้ำมีเตีย99% กำเจงเล่อาจิงอาทิมหัวกำเจงอิละดิวฮี organization อินน้ำกิปอลนาทีหัวฮีดินเล่หาทัวอากิดาวดิงน้ำมาจังนาดิงหัวที่จะนักตัวสดดิงฮีเตียน Department of Information ยูเกเนหอนหินพงดวินาฮีท้าดวินปีมณิปุรที่อากิลอยคอมฮอนมณิปุร Governor เล่อดังหัวฮีงา formal petition อันพิววิน Imphal East District ฮุบซุง Police Compound ฮุบซุงอาเอกร์สกีอาลินกาลมาสังหาฮาวกิบเวียงที่อันกิมินวอชอท้าดูเอ็นเคลฟอาเขลโดหินดิ่งเงียนาบอลวินาฮีสุจิเปติสันจอ Secretary Land Resource Department Director DSLR เล่ Deputy Commissioner Imphal Eastสิงอินจงนพิววินาฮีมณิปุร Name of Places Act 2024 โนยาสุจิเงียนาเลขาจวนพิลูดวฮีซันดิล District สุงาคุกิโคเฮาสหอHausa Somlaliin India le Myanmar gamgi a border fencing na to ho Chelha thei ponte tin phongdo vina hi chuchi Hausa Somlali ho gam sunga border fencing na to na anga diu vin an het sau vin chuchi border fencing chu gamle gu identity le gamgila a cheng mi pi ho de le ngai to ki kal hi dan thu ho na phongdo vina hi border fencing na to a kha nu wa BRTF ho hian lang ko hi jing zong le chuchi border fencing na to hin chi la piuma achung wa thil se alhuna hi le ama hon mon ho zo se ki poding hi tin ku ki hausa som la li ho na hin phong do vina hi government le anoi wa ki khai tha agency chum hon ku ki te tum bi a ki vai pu na dingo separate administration a ki pi ma sang siwa chuchi border fencing na to chunga na ding vin hausa som la li hon nge nan bol vina hi India le Myanmar gamgi la acheng hon border fencing ki sim do a khusung boundary ho hei lamdang ahung hi ding chule gamgi la acheng ho aki kom tu na ho su tan hi ding le in ku lo ku ki khen ahung ding cho hausa hon ado dalu hi South India State Khat Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin lamkaina Tamil Nadu government in Tamil Nadu State sunga advertisement ki bol na ho signboard la ho hoarding ki ho le music ki bol na la ho hindi pau khana dinga Tamil Nadu Assembly bill po do dinga go vinahi Tamil Nadu government in Tamil Nadu State sunga Tamil language pata aven bit hin dingen panna satain allow vinahi chuchi bill chu ong ki po do pass ong ki bol ting le signboard la ho le music la sa na ho hindi pau le pau dang ho ki mang thei ta lo ding hi All Manipur Vegetable Wholesaler Association Trust AMVWAT hon Dimapura kuna tomato hongki pudo ho zo si cho NSCNIM thingnoi mi hon khau vin atu tang vitia apon do cho NSCNIM thingnoi mi hon hin don budu vin NSCNIM hon tomato ka kha po vin tomato business ball Hussein Ali Kitipan ape dinga lom ho pe lo zia agari kimat pe hi tin hin phongdo vin hi Hussein Ali in Manpur gam songa tomato supply abol cho 90% to bang a hi zi chun Manpur state songa tomato hla sam lo hi tin NSCNIM thingnoi mi hon phongdo vin hi Manpur state akuna milong le mehlei BJP mele ho agoma mi som ni le gu phon Delhi khopia camping abol wa Delhi khopia Union Minister so ki mu phina dinga camping abol nung jing vin zong central leader hon chuchi BJP MLA ho na kimu people vin agopet in lam hung kinung le taw vi ahin la phadong ne lo khila ki sei Prime Minister Narendra Modi in Tripura Chief Minister Manik Saha kimu pin akilim la na thon ho cho Narendra Modi in social media ahin ta do in hi gale tolum lo na mun Tripura Chief Minister akimu pia galboy na mun Manipur State BJP MLA ho Prime Minister Narendra Modi in akimu pinum lo cho mấy thầy hòn phamo asal he jing vina hi Myanmar junta sipai hon People's Defense Force PDF ho chunga nasata agala bolwa PDF namun ho abulu jing nong vin
People's Defense Force PDF on Bago Region let padan township sunga Myanmar junta sipai ho chona le thu uvin counter attack abol na wachon Myanmar junta sipai ho mi som nin thina to uvin chule People's Defense Force PDF on Myanmar junta sipai ho ahingin mi som le ni anamanu vin hi Bago Region let padan township sung sumun vela achon Myanmar junta sipai ho le Arkan Army ho na kido jing hi uvin Arkan Army ho le People's Defense Force PDF on junta sipai ho do na pan sata na la khom jingo hi People's Defense Force PDF on let padan township sunga junta sipai ho abulu na wachon junta sipai ho akon chun galman cha tam ta an ki chom do vi na hi Afghanistan le Pakistan ki ka a gamgila akido na na sata anuma thina man na to mi tam ta om nungin zanla chun ni dan som li ligit sunga dingin temporary ceasefire an ni vi na hi Afghanistan gam sunga bom hatta ani an pu ke cho Afghanistan Taliban hon Pakistan angong uvin chutokil hon chun gamgi a Pakistan sipai ho kem cho Afghanistan Taliban sipai hon attack na bol panu vina hi Afghanistan le Pakistan gamgila ho a Afghanistan Taliban sipai ho to Pakistan sipai ho na sata ki kap tu na wachon Pakistan sipai ho mi som nga ligit in thina an to uvin Afghanistan mi ho mi zani vel in thina an to uvin sule avela hong ki kap tu kitna wachon Afghanistan ho mi som le nga in thina to uvin Pakistan sipai ho mi go bin thina an to kidu vina hi Afghanistan Taliban thingnoi mi hon Pakistan Army khat thilong tola akai thang naw limla hong thangin viral hong chin chule Taliban hon Pakistan Army ho toka akai lewa garia apole naw garia ta le naw video clip khat jong hong thangin hi thu so chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo se na bon chawin mangpha